صلى الله عليه وسلم بعبد الله banyak muzayyana ya ibu syairi ya khalil ya masyhur ibunya ya wafiyah wa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum Muhammad wa khususan ila ruhi ba'ali rustam wa khususan ila ruhi bujuk kami wa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum Muhammad lahumul fatihah. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب. الله صلى عليه، الله صلى عليه والملائكة الكرام وينال من صلى عليه وينال من صلى عليه وينال من صلى عليه الخير من رب مجيب. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وللمدح محمد أبا بكر صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وللمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا
المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي
عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المقدم في الإمامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان
وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر النفق أنجما. مقام خليل الله فيها محجبا، مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل، ومشرب إسماعيل من بئر زمزم. ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومن أمها من أي قطر وبلدة ومر على الميقات لبى وأحرما. وفيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا مسلما. ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها، تأدب فيها، تأدب فيها واستقام وعظما. سل يا نبي، سل يا نبي كي أرى جمالك، كي أرى جمالك. اشفع يا نبي بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك، بمدحي إليك. سل يا نبي، سل يا نبي، يا نبي سل يا نبي كي أرى
رسول الله رسول الله وكل من حج وزار جنابك حبيب الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفاعة عليك شفاعة عليك سير يا نبي يا نبي يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سير يا نبي حجوا ولبوا زاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر ولبوا وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا من ذاق زمزم وصلى الفجر وصلى الفجر وكبر يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا زهراء أرجو أحظى منك بنظرة عسى يا أحظى بالبشرى أنال منك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا سر نور الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتندشر
أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. وترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله وهو عليه. من فوق علم ما قد رده رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرد ونفل عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا جلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. هل تذكر ديك رجلا إذ جاء نبيا قد جعل للرحمة فيضا معطاء عن يوم الساعة قد سأل فأجاب أهيأت العامل ماذا أعددت سوى الآمل فأجاب أهيأت العامل ماذا أعددت سوى الأمل فأجاب السائل لم أكسر صوما وصلاة أو وجلا لكني أحببت الله قد سرت بحبه أواها وأحبك يا خير الناس أشواقي بلغت أقصاها. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكذيم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وفى الهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى،
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وآفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية، ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على ودور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. صلى عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا
فرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا العيسى حناد مرحبا مرحبا بسرى إلا إليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا والغمامه قد أضلت مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات مرحبا وامحو عنا السيئات مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna afdala ma tahallat bihi jayadul ma'ani wal bayan وتباهت ببديء أنس قلوب أولياء الله تعالى الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأصفياء وعلى أصحابه قادة الأتقياء أما بعد. حضرة المكرمين, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus dekas tajana para habaib bancukan para masyayikh sampun hadir pada ikak dinto majlis alladzi sami'na wa ata'na. Dekas tajana para asatid segenap tokoh masyarakat, bapak kepala desa beserta para perangkatnya, benjukan dekas tajana panitia penyelenggara hall Malam Mangken yang kami muliakan dan kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kelaban secara singkat susunan acara Malam Mangken. Pertama engkika dinto pembukaan, yang kedua pembacaan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga pembacaan surat Yasin wa tahlil, yang keempat kalimatul istiqbaliyah atau sambutan-sambutan, yang kelima mau'izatul hasanah, sedangkan yang keenam al-ikhtitam bid-du'a. Sedangkan acara yang pertama dan yang kedua yaitu pembukaan dan juga pembacaan salawat kepada baginda Nabi, ampun elastariaki bersama untuk acara seterusnya engki kak dinto pembacaan surat Yasin wa tahlil yang akan dipandu oleh Al-Fadhil Al-Mukarram Kiai Mas'ulil Absar bin Munir. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي الحسن الشاذلي، سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي وعمه الإمام الفقيه وجميع الأولياء تسعة المرء واليسوع وجميع الأولياء والعلماء والمشايخ هذه البلدة خاصة. ثم خصوصا ناره من اجتمعنا هنا بسببه المرحوم المغفور له به علي رستم وأصوله وفروعه وزوجته وذريته ومن انتسب إليه، والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم لا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن ندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكري قوله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih kami haturkan. Mudah-mudahan senantiasa menjadi tambahan siraman rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sahibul haul pada khususnya dan kepada semua ahli kubur kita minal muslimin wal muslimat pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sebatan kaulah mulja'aki
untuk acara seterusnya engki Kak Dinto kalimatul istiqbaliyah atau sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Mas Hasin bin Kiai Haji Abdul Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, semuljah para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, juga bini sepuh, tokoh masyarakat sedejah tanpa tarik kecuali sesangat badan kaula hormatin, sesangat badan kaula muljaki nakhus bidikri daka ajunanipun semuljah hadratul walid Ki Abdul Hamid ibn Abdullah bin Umar panjenenganipun Ki Muslim ibn Ikram sesangat badan kaula amul jaki sesangat badan kaula ta'adimaki juga deka panjenenganipun Al Habib Talib bin Aqil As-Sigab panjukan panjenenganipun para habaib seabdina tak bisa tafsil nyebut situng bersitung asmanah nampun tak ngorangin rasa hormat abdina daka para ajunan sedaya. Selerana semolja akhina fillah walillah Kiai Muhammad Rasulullah ibn Qusairi sesangat badan kaula amul jaki panjenenganipun Kiai Ulil Absar panjenenganipun Kiai Umar Faruk dan kiai-kiai selain Kiai Mas Akib ibn Mashhud dan kiai-kiai selain si abdina tak bisa nyebut tafsil situng bersitung asmanah namun tak ngorangin rasa hormat abdina daka para ajunan sedaya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, awalan maci syukur daka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sekadima imalam mangkin gulaban panjenengan ki paringin kesempatan kelaban ajunan Allah bisa rabu bisa ngeramiaki acara khaul beliau Asy-Syaikh Ali Rustam bin Abdurrahman. Moga-moga barakana beliau kulaban panjenengan moga-moga bagi pebolongah bernik suaragana Allah amin ya rabbal. Salawat ma'asalam tetap ya teraki daka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesangat badan kaula amul yaki estona kula ne kasoro sambutan tahu sambutan apa ya sambutan bahasa apa ya mun sambutan bahasa coba lagi benyao tangga lagi ya tapi bareng sahibil hajja kula ka dinto esoro maca Pancasila ya soro maca tentang riwayat Syekh Ali Rustam bin Abdurrahman. Ingat dekat situng dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya minal ibadah. Notor-notor dekat para nabi-nabi Gusti Allah Kak Dinto termasuk minal ibadah termasuk catat ibadah kelaban ajunan Allah. Wa dzikrus salihin kafarah. Notor otaba ate cerita riwayat odi en kisah-kisah na orang sesai
orang-orang sepekus langkong-langkong dek ka aulia Allah beli-belina Gusti Allah kadito kafarah bisa menghapus dek ka dosa-dosa kula ben panjenengan termasuk malam mangken notor dek ka kebegusna sahibul khaul memperingati dek ka khaula sahibul khaul niki termasuk kafarah lidzunub langkong-langkong apolong kelaban orang sesae apolong kelaban orang sesoleh apolong kelaban para habaib para ulama nika kafarah lidzunub moga-moga hadir kulaban panjenengan malam mangken tati kafarah lidzunub sapora dosa-dosa na kelaban ajunan Allah amin ya rabbal alamin pon tati se Ali Rustam ka dinto saya terkenal kelaban pujuk nyamplong otabe pujuk nagesare benego sari pak yo benego sari kugo sari bene bikan oleh kama kula taon yang dia kula sa cerita ni tak tahu pola na apa ya aslin saya cerita akin na nika ya bagian tak tahu saya asli na sahibul hajah ni ka sa cerita pujuk nagasare saya terkenal kelaban Yai Ali Rustam Syekh Ali Rustam bin Abdurrahman bin Husain bin Sayyid Bakir bin Sulaiman Mojo Agung menabi eker peker menabi erut urut Syekh Ali Rustam ka dinto paman telopo pona Mbah Muhajir Babuyut banjir paman telopopo sepuan kama kegelna pon sepuan Yai Ali Syekh Ali Rustam jala paman telopopo dan ini kepenting kan melana ete buaki bareng Gusti Kanjeng Nabi ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum penting nyari tretan kak dito penting enggi nyari tretan gak ditoben penting cekor ado lah kadar tretan nyari tretan ado ada apa nah tak usah tretan kan itu penting sambung tretan gak dinto cek kadang sepopol dupopol teh temo atau kar brejolen entar ke pendepah ternyata pernah kena dibi engki penting gak dinto hari aja saya kayak laki dengan nek bini kau tuh tahu mau aja berasa masuk le tuli kanceng lekan pentingnya kak dinto silatur rahim mun aja berasa cocok tak usah jauh lah sesama bedel kanceng deh lah penggelimpeng berbajaran temor enggi le nikah pentingnya nggak nikah Syekh Ali Rustam kak dinto cerita aki kak dinto potrana tak banyak potrana Ali Rustam Syekh Ali Rustam ni kau tak banyak 30 petok enggi potrana Syekh Ali Rustam ni kau tak banyak 30 tahu pabrik beremper ya mon pabrik situng memecah rekor ya minta alpo lang le beluk jelulut gua mon situng wallahu a'lam bina berempat tak tahu ya pola pajaran timur pola bedah pola anan 30 petok enggi nyaman mon balep-balan tau sanye mandem malam ya lah ini penting banyak keturunan untuk napa bunga akidah ka Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi paling seneng bagi umat Gusti Kanjeng Nabi pola kebenyan umat nika seneng Gusti Kanjeng Nabi cepat terok noroan kaum pemerintah 2 anak cukup awes lah montep poda Yai Ali Rustam ada 2 anak mana cukup enggi bener 2 anak cukup tapi 2 anak mana tak cukup mon cuman 2 dari kan nika beda 30 petok mun sebut lagi kapi tak remare ya wilah pokon beda 30 petok montro atanya ya bungko bae senyaman mun terang lagi jadi tak remare ya bon kunci daripada
khol kak dintoh situng engak deka situng syair nerangaki sirarul alamina du khumulin idza fakhartahum zakaru jududan. Dati situng syair nerangaki cuba-cuban orang alam banyak kak dinto ya ceria orang si ahli nyempen entah nyempen apa pun nyempen ilmu nah nyempen panjenengan torna orang serah cek sempen petauh ari tang tretan ari tang penakan ari tang paman ari tang bebe ari tang boyot paoneng akan tetapi kecuba na idza fakhartahum zakaru jududan mon aben la sombong tak nyebut siapa tak tahu tak cek tang embaruah hebat tang emba arwah tang emba, arwah tang boyot, wes ketorona orang hebat. Dari orang kudur ya, orang coba-coba orang. Mon tepak kawepet ngako bapaan bahwasannya bapaan kadinto orang bagus. Padahal coba-coba orang nih kan. Kan mana cak telan-telaki polan bapaan panjenengan bilan bajingan. Polan bapaan empian bilan non kela non sakera. Cak telan-telaki bilan sakera. Mon sedih tapok ke sakera nah. Enggih, cak telan-telaki reng tua nih kak, cak telan-telaki, hari bak cuba noreng, saya selalu telan-telaki reng sepona, emba-emba nah. Terus saki wa khairun nas kusba kusamanossa du sarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadidan. Orang sehebat, orang sebagus. Ya ceria orang seongku andi kemol jeen se cipta aki aben tibi. Nek orang sehebat. Lantaran apa? Lantaran ilmu nah panjenengan bisa tadi orang molja. Lantaran panjenengan soki pas mareto panjenengan loman tadi orang molja. Lantaran panjenengan si andi suara nyaman panjenengan tadi orang molja. Ari ya orang sehebat. Panjenengan andi ilmu hebat ilmu nah. Banyak ilmu nah teti yang kak cerita panjenengan lakin aqama li nafsi sarafan jadidan tinalah reng tuana panjenengan tak hebat reng sepuna panjenengan tak molje tapi panjenengan menciptakan teti orang semolje ari sehebat nek kesehebat mun bapan kiai anan kiai biasa sehebat katipon apa bapan tane toto embon tane toto anan tadi kiai hebat reng sepona non klenon taon yang panapah tane malolo tapi anan tadi ustadah hebat sepaling ancor daremah anaan hebat kompoy tadi orang bejat naudzubillah Tina lang kok kir-kir ya lah bener sambutan dia kir-kir daki malah tambahin bima muslim daki biaya muslim daki tambah kiri boleh biar dikal bon dah intinya napah malah engak kuleban pancenan engak deka biasa nak kanak seda buaki nak kanak biasa elantunaki laisal fata hayatuhu hada abi lakinnal fata mayyakulu ha apa jua anada laisal fata haya mayyakulu kana abi atau bahada abi lakinnal fata mayyakulu anada orang selake ongku Arya orang selake ongku otabe sebine ongku tak selalu ngocak arwah tang bapak tang bapak loman tang bapak tang bapak harus sukses loman monda orang seneng nolong tapi anan jerek dimah ya tahu pelajaran timur berdengar area banyak ngacung situng bae dimah tang bapak loman aben jerek tang bapak alim anan buduk bener reng lake ngaria reng lake katipon apa walakinnal fata mayyakulu anada mun ring laki ongku ari sengkok ria usahana sengkok ria benerua benetang bapak engkok bapak laden tale nggih cuman menyaman polon bapan hebat wis nganti lagi bapan tok putu berarti orang enggak nikah maka dari mereka ngireng
kula ban panjenengan. Walaupun toronan kula ban panjenengan orang sehebat, tak menentukan keselamatan kula ban panjenengan. Maka dari pohon apa? Ayo bagus amal tibi. Izzul akhirah bisolihil a'mal. Kus bagus panjenengan terus dadi orang mulja. Ayo babenya amal selesai barokah khol katiba nikah moga-moga kula ban panjenengan eca tatah minas solihin dadi orang selesai ban moga-moga barokah haul barokah polong kelaban para alim para ulama kula ban panjenengan eca tatah dadi orang seongku-ongku takwa daga ajunan Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, abdinah atas nama keluarga. Pertama nyoon sebuah sebanyak menabi pada suatu tempat otabah hidangan otabah rampatan langkong deka para guru para habaib menabi pada setak sae otabah tak lega deka pangkulida pangkelina panjenengan ajunan setaja al fakir atas nama panitia anggaplah panitia dengi anggaplah panitia tahu panitia apa ya anggaplah panitia nyoon sebuah sebanyak bancukan matur sekelangkong atas geteh tor estona panjenengan otabah sombengan seesombengaki kelaban panjenengan untuk memeriahkan khal Syekh Ali Rustam moga-moga sombengna panjenengan baik arupa materi otabah pikiran otabah tenaga ebeles sekelaban ajunan Gusti Allah ebeles selangkong sae ban ebeles tia amal ibadah saya terima kelaban ajunan Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, nikah mungkin saya bisa abdina sampai aki kurang lebih al fakir nyoon ibu-ibu pangapura hadam ini wal afwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih wa jazakumullah ahsanal jaza ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Menempati pada acara yang kelima engkika dinto mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Mas Muslim Ikram. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal jamal bihima zahara lahu wasful kamal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqih sayyidina wa maulana Muhammad azhari manabi'i kulli minwal wa alihi wa ashabihi humul khulafa'ul kubara'ul warasatul kummal wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ma'adi wa liqa'i dzil jalal.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selerana semulje para guru langkong-langkong Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Hamid bin Ki Abdullah bin Umar bin Qayyiman bin Bah Buyut Muhajir rahimahumullah beserta para putra-putrana Agus Hasin. Alhamdulillah Kiai Hamid mengorbitkan putra fasih untuk dakwah. Cuma kula tanya kele Kiai Hamid, nabe mas sampean nyandi anak celeper lagi nih kok mas, punten kula tanda tanya kula sampean tepak napolong bi nyai abidato pancen betul celeper nikah ngapura nak Hasin aku ki kuyon masih kuyon ya temenan ini kepenakan ibu dari ibu nih mundek Yai Hamid yai tak bongal kula anak Kiai Hamid nih kami tak gelem lempo jawab nekereh yai ya kejek yai keng ongguan perkara ngamuk apa candeki etrema amake tampelenge nengeneng insyaallah doa Kiai Hamid lanceng omor Ananda Mas Umar Ananda Mas Muhammad bin Kiai Ahmad Kusyairi Syekhina siapa boleh ya Al-Mukarram Ananda Agus Akib Masyhud kemelau dengan gila mulai insyaallah para habaib kaintu beda Habib Abdurrahman bin Anis Al-Jufri beda Habib Ja'far bin Abdullah Al-Idrus beda Habib Habibi bin Umar Al-Hasni ben para kiai-kiai para ustadz kau udah tak bisa nyebut asmah satu persatu yakin tak ngurangin hormat ben ta'zim. Panitia pelaksana panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka zikro hauliyah yang kesekian kalinya untuk almarhum bahkan almarhumin para wali para kekasihna Allah para guru sepuh para orang mujabin antara lain pujuk nyamplong pujuk nekesareh beda saya sebutin Bah Ali Rustam ben lain-lain nah rahimahumullah insyaallah kula ta'abid tretan Ustadz Syubali saya keduan compok ben saya ngonceng ke compok beda boleh pinter Ustadz Kanjeng Tukon Paisol kemelawarengan Masya Allah jarang kula depak kali sat ada temur ngebele de kanca kula nasihutut ojo lali perapatan ngidul kuta Sherlock karo bede ke dia Sherlock sing ngaut inga ada pak de jengkang de yang go kle lebe de bay Paisol dia supir ke mukhib engke Paisol dia tu akin terlanceng umur ODBT bian gua ada orang jetok ke lempuna sekali tretan sekalian pimpinan acara Bapak Kepala Desa si tukang nyuting kemelawarengan kula sekejap bismillahirrahmanirrahim Mbah Syekh Kholen kayak itu orang raja ini keperpaduan manusia antara ruh dan jasad keng orang ini ke macam dua beda ruh norok jasad
berarti beda hukum norok nafsu, beda jasad norok ruh, berarti esetir oleh jiwa. Nika golongan libeli kainto yang menguasai hidup dan kehidupan itu adalah ruh. Ma huwa ruh wa ma adraka ma huwa ruh, nika tak bisa. Karena Allah tabu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. La alim der hatta beli nengetunya. Nika tetap mone penting be ilmu na Allah sekuni barakan. Kan mangkana orang kain itu tak kening aku munaben alim nika tak kening sekuni. Penting kanjeng Nabi bojo wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Pun tak usah terangake pecah tak pecah orang kain tok perpaduan antar najasat ben ruh ria de remah macam telok mun gelem mikir telok kain to kita bisa memilah dan memilih lalu mengisi lembaran sejarah yang abadi. Insyaallah kebahagiaan lebih diharapkan untuk tercapai. De remah tak usah dalil ebek to nengetunya ruh di jasad ria. Pertama demah, sasaran di demah. Nomor situng anu apa? Nomor telok di sapah otaba apa? Telok ni ketok mun kilometer pikir kita akan bisa mengisi. Demah anu apa di sapah ni kemun tepak telok kain tu karis warga ni le wali-wali ni keterima dia mati kain tu tak takut ni kemun wali mundak malaikat mungkar wa nakir punten tak takut. Dan kadang maka dia pangeran al khauf tak yang kuy kamu wali khauf ni ke makna takut keng cuma berdesirajan at taqwa sebab lafaz takut kain to kalimat Arab macam telok nomor situng khasyah wedi khasyatullah nomor loro khaufullah ya takut dah Allah. Saya nomor telok takwa Allah saya takut dekat Allah. Mun wali kain to nyak benyan saya yang kui nomor telok. Ala inna awliya Allahi la khaufun be khaufun de yang kui la khaufun alaihim wa la yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illal muttaqun takwa saungkuna dente seteje kiodi laki bini termasuk bule yang mempunyai peranan rasa dan zauq syuur ini kan ruh. Dan ini kan ajalan adik bisa alim baik bisa depak kekenangan peranan ruh yang punya rasa itu ruh
bunga sompek seneng jember aroma lazat nikmat legeh puas ruh. Sake nyelo jejel tobi astana panjenengan Pak tobi tibi loh jadi orang senobi tobi ini karena sesake ini karuh songo te panjenengan si kantil ini kedebu ngecit ajiruh benek kolek daging dara bentola nggak benek itu pengemas mereka te panjenengan melak pasti colek dalam separuh beton durian insyaallah geblak tak sangke saken terus kota bete colek nek kene melak padang ngetilak langit seberleber dharma hubungan ngetilak depak ke langit cereng materi cuma meleng keci pote bereng celeng ada dharma cara na proses dari ya ini keperanan ruh kan makana orang ni kamu lemate ekoca ingkita'ur ruh anil jasad pegan ruh dari raga apesa kan makana raga ni kamu le epesa kelaban ruh si asal aku ni pun tak bisa umpamane colek mata ni tak kedep pekatok ngonteng bi pedel ya tak serok keng perkara rasa kadang beda bawa kiruh kain to ki beda rasanya kita gelem elak kan mangkana ruh ni kata mati bila mati ruh jida mas muslim mun la sabi jasad karena minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum dari tanah ipetetiaki jasad kainto mun lemate pebeli boleh ke tanah mun ruh punten jadi saya dalam tanah roh jasad meneruh ngalle ke alam ikut ca alamil kubri atau alam barzakh mon kubur senekat tok tanah mon ebri alamil kubri alam barzakh mon orang pecen yang iliyin tapi mon orang celaka neng sijin anu apa bila pakai kelaban jasad ruh nikah kembali pada habitat aslinya seekor al fitratul asliyah sebelum kakasat transit istirahat dulu bedening alam barzah anu apa mas muslim nerosaki rasa ruh nikah pleman nerosaki rasa karena yang mempunyai peranan rasa nikah ruh cocok duri murotipan sake ngecit nika si genteng songotan kadil nika kulina cetak maklum kulin tanang maklum soko maklum setengah aja padahal ada kaben dia tak ngangkui pelaran keng mun ngamuk medong nyerodong jadi ya leka into peranan ruh ini kamu pikir dapat ngerti dekat Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya dialah yang serba maha dan mempunyai pengaturan mutlak. Bisa jengkel kau tu syukur kini ku mak songot. Bongkuan. Masya Allah. Beres injir ya apa candina ruh mula menang bijasata insya Allah. Tak gempang LTPL mandeman abu mulai jiwa narosak ada katur ya maka ada matanya teter ya iya kan beda cau candrok sun bila syakrin cetak de obun wajuhun bila ainin de matanya keng tete badanun bila yatin beda betin ada tanang keng lepe nikah dalilun ala kudratillah nerosaki rasanya jadi mas muslim macam dua
beda masuk dek ke alam barzakh kubur istirahat endingnya seneng ayem marem tentrem nikmat lazat bunga jember lega puas molja pecah di budina swarga. Yang nomor 2 yang rasa kira sadepak ke alam kubur sompet jorpet bingung posang takok sakit sengsara nistah tersiksa celaka dibudi neraka. Mak Songo tanya Mas Muslim mon bule ku aku tepak sekumah apa sih pertama apa sih kedua ini ketergantung bekto paduan roh ben jasad bekto neng dunya demah anu apa disapa cuma ini ketok malam Sabtu bejeno orang tedung bejeno orang akrambol bejeno orang ngocok bejeno orang gerjelenggeran mak songot ku tak mampir demah tojuk bede pengajian keng sampeyan tak ngetelak kegenceran ni ke mak songot sanggun siapa sih nyaman Pak Mudin nyamanan songot bela go artinya songot jamun yo so nyerongot insyaallah sepora nangge zaman mon sediam bengko diki ongkuan deh keng cek moronokol tengah pecetaki Allahumma sholli ala Muhammad ternyata entar ke pengajian mon mata tak ngetelak kegencer meki kenceng ate nemelak beda iman percaya yakin kok putus ngajir yakin natang labeng swarga wa siapa ya Allah dia je semaraki tak burung ini keyakin padahal sampean lapar atau arjung sarah biduk beduk ebri es campur bisa bine es campur senyaman kan seketebu segelas terona tak laja burung tak gelem cemaraki tak gelem burung ni apa nak Arya arjung lo ebri es campur kek semangat saya entar marga apa be tak gelem burung marga Pak Songot lapar bisa bine ebri gole ngangak kokoh bi gibas mode tepak parla semangat ada apa mek semangat bola nah lapar jan bene ki beda penabangan mon lapar benyaring lapar sare beri ngakan tak gelem dengan apa serwa mereka yakin jele mak songot ngocahatina engkau lapar sarah ya gole nasen pote selera de ketang abe engkau yakin mari ngakanjing kok kenyang le yakin deh ini le mari pakai kita lakonin pantang mundur tak gelem sebaliknya jadi ku arjeng mak songot arjeng sarah sebaliknya dari ya ebri racun otabe indrim tak banyak setengah gelas gelem kene kok ngenom mak songot mau cara gelo ebri indrim setengah gelas sampean tepan arjeng poron tak poron buru semiliat poron ngenom indrim setengah gelas semiliat setriliun gelem arep minta gelem pakai paksa budget yakin engkau mari ngenom jiri buntu engkau apa artinya setriliun jiri mungkin abang ke dari yang yakin arep minta ngaji arep
apa me ibadah engko yakin mari ngelakune dia buka tetang labeng swarga mun kemaksiat ya minangka racun ning pekarangan disa tengah sabe bedereng bine ratin minta seleberen lemesen mak songot soro desa cuma sak jembein cuma bene-bine tidik poron sambian poron ki oh tak poron puru sejuta gelem tak gelem setriliun aja mikir ya tak gelem ki ya oh mate berganari Arab pamit tak gelem yakin kok mari ngakanji ya setengah jam tepel mandul mekel dem natang labeng suar labeng neraka ari ada si meragi tak gelem marke yakin tadi mak kita ketin lak keganjaran ki kenceng dari esam di aku ngaji lemari mas muslim Quran neraka lah pakai setengah sorat sesorat tak boleh Quran lemari mas muslim zikir bulan ke mencolok zikir ati netok zikir lemari sodako solawatan tahlil jekur ngakur cuma mikir akhirat pokok tak ada maksiat hari mon lemate biruh esam bima songot kebaile oleh deka alam kubur depa iku sabi Allah bentuk raudhah min riyadil jannah kebunan swarga genji ambu songot tripayala ada payah ada lesu ada tak nyaman ada kepeleng ada pusen ada males ning alam kubur ni kan ning barca bodo pao mas pao jarang tu nyari mazraatul akhirah sedangkan kubur manzilun min manazilil akhirah lebih lengkap boleh pao na tak ada bereneng tunya mas muslim montro pao napa ki naik abula taya pajer jengot mun ki naik dorong ngeloso te bisat ke kapi ambu de iya jiria sampean ju toju ning kamar ari mak songot lahum ma tasyauna lahum ma yasyauna inda rabbihim kena kerente ketok ke tero kok majek tero na pao ngerap kabung kana pao si ajen dan ria rancak entar je kamar mak songot minta pete pauri nyaman kule nyaman loni nyaman pelok kan lebih nyaman mari petek buah boleh masak boleh nikmat si ghairu mautu'ah ghairu maqtu'ah ada peken ada lesu mungkin naik tapi payah gune kebun suar kejeria dan tu kan pelesok maka kita lak genjeren entar mun bedeh kolre nyaman aja mbah saya kholen pensiun dari payah lepaya bi dari abi Yai Abdullah kare nyaman nabon Allah saya nomor 2 bade etunya ruh bija satria kala ruh ria setir nafsu pengajian enggak maca Quran pae nengi masjid gerak dengan jutai kekeme tapi mau nengi kerjung ana apa mas makin yang kerjung mon ibadah bade tak kerjung je tahlilan bade orang nengi kerdu je macam yasin berdengot so saya berdasan rasan je munda dan patang tulit kaki kenal bareng orengan merobak sehari siapa sih nama si fulan siapa tak kenal lah dua pusen kok dalam mulai lah jangan tunggu iya bener pusen tok cerewet lagi ya ada terus lanceng dia mana masjid jangan ngomong tu nyatok haram ketel tak neku Quran dikir njak pesuan benare sedekah njak main netok
main apa tak tahu, slot apa slot, badu ke slot jejong, tahu gundul ben, lot tangi korde pura dikit. Oke bu, ngorong ki apa? Mantir lanceng umur, mantir teti ahli suarga. Kencir nereng ngaji ni kemak songot mone pekeluan ning dunya. Leduk langit bumi tak kelar medhe ngot. Tak percaya ning akhirat, mati ra dilu. Pengajian enjak ka orkes. Aja mun mati lah ape saruh di jasad sambil oleh. Depak ning alam kubur, bentuk hufrah min hufarinar, juglengan dari jurang neraka sepenuh kelaban apoy lama bardeh aku lep apoy tong pentong seberem. Ambulakan dia nyaman, nikmat ada, coba dia lesok busan kastah sangsara tersiksa. Ar-ruhu karrihin marrat ala atari tabat wa takhbuthu in marrat alal jiyafi. Suara na prek kening belet mak songot ya pokok. Insyaallah dina kok minta suara kok iki. Kula reng lekadung seneng lek sampean. Sedih ta? Iya, mun sedih mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Ar-ruhu utawi ruh iku karihi padane angin, in marot lamun liwat apa rih angin man, ala atori maring lengo wangi parfum, tobat mongko liwat sak teruse kelanjutane melok wangi. Ruh je pada bi angin ngot nabrak minyak om ben ki bener om. Ruh ya dia begitu nyemek lebat pengajian dapat ke akhirat dia. Ada ente disa siro om dia. Watah busulan beceng angin dia. Imarot mon lebat menerpa nabrak alal jiafide katang betang. Angin lebet betang ke timur norok beceng. Mun tak percaya angin apa lebet buri jemek becengot. Apa nyaman aja? Kan tok makai sekengal tok. Petang pet bu mulai sarengal tok dia. Tempat bojeng tahiyat ngepir jedak ngampet de yerwa. Tak gelar. Bukti ada kentok karena angin lebet neng dia keluar beceng. Makai roh jiwa je dia. Neng itunya tak lebet pengajian, lebet neng maksiat. Muka-muka oleh barokan embase ikholen. Ampun cukup jangan atungnya ngagulut tadi suara. Ayo kebaik mak ingat beabaan sekut baca di kaulah. Allahumma salli ala Muhammad. Nyanyian salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli bareng sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashabi mang dikal mak songot make perat jaga aja ulah kadungnya jembereng sejuara songot ulah kemat lah Tretan Subali kalah kini ke songot dari Tretan Subali
Anak minta subali saya cokot jemas. Enggak takut berkat engkau deki. Akeja. Allahumma salli ala Muhammad. Abidatu niat eporo berkat tu sangot. Keng bode tu sasa lebih sahara bode yang mari abidatu dek berkat Allahumma salli ala Muhammad. Orang sementara terus akin ibu odi neng etunya ayo yap siap pereng ngambek patena ngambek napa neng dunya ada enti asoki tak gelem disoki ngambek terus dia presiden siapa semedia ya makin Korea bekalan si tak burung ya mati sekeje akibat kal deting bektona pada berangkat mulai de kopurna soli ngereng semangat sekejap wal ali wal ashabi man hada bu li wal ashabi man perjalanan sejauh nuju akhirat banyak pakai buben rintangan seberat pertama ning kopuran bekal elanjrat jawab soalan dari malaikat soli serentak sholli lim daiman wal ali wal ashab liman qad wahada pagi ning suwarga wa imma noraka aja kabeter banyak berben kanca makin ning jahanam banyak kanca aku jaga beter nanging ning alam kopur bisa abita pakun odi kati bitade pernah soli bitibian ia mau nyaman mau nembung prabu molar legig-gigi keluar tak geneng dari ya waktu bekir ya nada wal ali wal ashab biman qad wahada dunya nata noro ngot mungkin apa yang ngot noro ajem ya tak noro penoro ra ajem je teman coelong aja dunya nata noro teretan tak gelem amerengin mayit naleka pendem pas bina pamas muslim Arya kun amal sepekus mayit rasa ayem selalu rasa
hibur siang malam. Sol kini kebon cara nggak nikah. Dohir toju tok tau mong kambil sok ngedi ngaki. Tambah leso tambah raja derajat ganjaran. Al ajru ala qadri ta'ab wal masyaqqah. Wal ashabi. Allah. Kamu amal bagusan. Mau amal coba mas. Bila amal secuba pasti pereng mangka kopuran cope seremben peteng laju deine mayit mendadak jeleng marga eyancam lartinin sekereng. Sol duka laki boleh toron. Salli wa sallim daiman ala ahmada lebali ki ekerem ki yakholen tambah menjadi kaya raya penuh kebahagiaan tanpa berujung. Mulamal juga mayit asapo apoi alama marde marke tak sangke panas matur tak bebe apa mayit dan malaikat kastakule malaikat tero keluar tero di epole keton bencerah laju malaikat mung karno kolbi kete soli wajib perjanjian nikah tanam lemate wajib perjanjian nikah maja abihi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perjanji urusan nikah karena itu kanjeng Nabi kafir. Nauzubillah. Ali wal ashab biman qad wahada Ali wal ashab biman qad hada tore pada lomolong sangopa banyak kabeter dorong topet mate mendadak ini kesepaya selakina odi labeng ki buka pitotor ngak neka tore enga kenga soli selim da iman ala ahmad terakhir wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Kau le jelas banyak salah tapi tetap ngarep nyon pengapura yang kiba ibu nyon seporang kibo muka-muka sekatir kait oleh ridona Allah takdir titi ilmu semanfaat khusus ada katretan Pak Songot boleh nyon sepora isto mak Songot karena senang kalau mak Songot bener sedih Masya Allah sambian mantir lajeng umur nomor 2
manter lanceng ngonyol dei yengot akeje sukone maleta tegang non seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila wa thana'an jalila naqulu lakum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekhuna menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sebatan kaulah muljaaki untuk acara yang terakhir yang kika dinto al-ikhtitam bid-du'a yang akan dipandu oleh Syekhuna Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuhibbu majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-qad wa tanfarju bihi kurab wa tuqda bil hawaid wa tunar bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasal amamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hadi wa nafasin bi hada wal Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna wa aqribaina wa sadaqaina wal masyayina wa mu'awina fadhika alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i wa ba'd. Salimna wal muslimin wa ajadna min ibadatis salihin ahli badina ahli badikum syah wa afiyah zahiran wa batinan tawil wa murar barak wa salamah wal faidah wa sidqam wal aman min fitnatid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtim lana bis-salam, Allahumma ihtim lana biman, Allahumma ihtim lana minka bi khairin ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.